Magsukol kayo mo, guro. Jazakallahu khair. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man wala. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Muna-muna ingkatan sa sanglitan iwan pupudjihan tuput sadja pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala iban impagsukul nato damikyan tunggal matukaniya salta salawat iban sin salam singkitan yu daran tap-tap papanghu nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahuli niya mga maastay manghudsin kami amuin nyari biyahaw na tiranan way nagbabati laul kimikita di murungog bihayaon itukbal na mo in sa salam-salaman kanyukatan salam kasila sa halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi asin pagkabiaksahan mga maasing kami hapag-agama ha waktu biasin waktu ini amuin dum Jumaat amuin biya mga kiatuk bal kamu biasin pagkabiaksahan lagi damikian yari resab kita niyo masi-masi haamuin kitab ad-durusul muhimma li ammatil ummah amuin masi-masi kita niyo bihayaon kimaka long tabihan pangadjian daini bihayaon nyari kita niyo palihalan sinamuin in tiap-tiap Muslim biya katu taniyo subay siya mag-adab maglaku sinamuin adab amuin kabayaan kaniya sinagama Islam amuin syara papaupihan papasinguran katu taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala labay daing haamuin panghu singkitan yu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ni biya na sinagi nasabot na singkitan yu limabay daing ha mga adab amuin dia akan katutan yu sin agamatan yu Islam. Ini ni amuin nagkasabot singkitan yu bukun manunjuki amuin amu na sadyay ni tartanto inamuin kaya hindu katutan yu. Sa ini ni long tabihan amuin pagpasok iban sinamuin daran pagkabiaksahan magkahinang singkita adlaw-adlaw nain syek amuin nagbaktul singkita piatumtuman kita amuin magaddat laku tabiat kita sinamuin pangaddatan nagkasabot singkita niyo amuin pangaddatan limabay biasin nasabot nato palihalan sinamuin pagsalam si alami sibu da kaingatan mo iban sindi suway mo tukbalan sinamuin salam damikian palihalan sinamuin sawaay mo kasing kita papagkahita damikian hatungod sin bang kita magkaon mag-inom amuin suway tuo inamuin hipag-inom hipagkaunta damikian amuin di takalupahan in sumabot kita bismillah hapanagnaan simbing kita kumaon atawa minum iban mamung kita alhamdulillah hakahinapusan niya damikyan nasabot sin Sheikh amuin palihalan sin mga magpamahanon yaon bang kita makarungog bihato amun tao na mahanon bialong na simbaha sa Batabago bihaw nag-atching apabila imian inamuin na mahanon yaon alhamdulillah in makarungog hak sinamuin na mahanon niya tuin mamung in nakarungog kaniya imian yarhamukallah. Damikyan nasabot sin Sheikh apalihalan sinamuin bangaon tao na sakit at niya daing ha mga hak bihan inamuin suway kita mamisita kaniya sa nasabot nato in atulan in adab sin amuin pagbisita ha mga sila na sakit. Damikyan apalihalan sinamuin maglumba-lumba amuin bangaon tao na wapat
lumamod kita sumambahayang, iban sinamuin humatud kaniya pakubol, dumua kaniya bangman siya amuin long tabihan kaulungan dasin Allah subhanahu wa ta'ala, yampunin mga kasaan niya, pasurun siya sulga sin Tuhan na to Rabbul Alamin, amuin sa taas-taas sulga Firdaus, ini ninasabot na to kulang labi si 5 bayaon, amuin magtuyo kitabihan, makad amuin mangubol, sumambahayang, bihan ini daw nasabot na to in mga karayawan niya, kalaguan niya, palihalan sinamuin bihato. Damikian, amuin adab, laong tabihan, hasara, amuin bang kita sumud sin masjid, nasabot na to yato kulang labi, gumawa dayang ha masjid, sumud pabay, gumawa dayang habay, iban palihalan sinamuin, laong tabihan, magtulak-tulak, damikian aun day sab laong tabihan adab niya bangkaw tumulak, nasabot na to yato kulang labi, iban simpalihalan haamuin dua maas adab parwa maas pagbakti kanila, nasabot na to yato, iban sin laong tabihan pamangasila amuin kau kampung sing kita, aun day sab yato laong tabihan nasabot sing kita niyo kulang labi, mga adab atulan amuin hindu kato taniyo sin agama taniyo, agama Islam amuin agama sampulna sarayaw-rayaw, piagridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pag-agamahan singkatan makhluk ipun niya manusia, hababaw sing gumiini, wayrun dugaing amuin taymaun, pagridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, agama dugaing deng agama Islam, imaksud niya mataod tuy agama dugaing deng agama Islam sain amuin tatay maun karidaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin amurain agama Islam, yan yung panghindu sarayaw-rayaw halaw man niya. Damikian mga maas sing kami hapag-agama bihayaw nyari kita niyo kulang labi haamuin palihalan sin adab pa mga amuin pangdaig sing kita. Amuin pangdaig sibudakan long tabihan, pangdaig amuin kampung ta tay manghudta atawa bukon long tabihan tay manghuda pag-agama, atawakan sibuda bihan misan bukon Muslim biaka to inian aun hak sin bang tasya naranag daig. Nasabot si mga ulama kulang labi daing higad pahigad, daing harugo-parugo laong nabihan kapatan bay, magsatan uttara, inamuin sadlupan subangan in kapatan laong tabihan kulang labi in bay, daing habay ta, daing ha upat pidyo alam yato, amuin mabilang siya laong tabihan pangdaig sing kita. Biyan na sinagi in pangdaig malago tuod hak laong tabihan simpang daig bangta siya naranag daig, amuin di siya manjari dihilan ta kamudaratan, daing naman pabaran niya, paahli niya, papamili niya, pabay niya, kataan laong tabihan amuin arta niya, takahakyat tuy namuin pangdaig sing kita. Di siya manjari amuin dihilan ta siya kamudaratan. Ang kanna in Jibril alaihi salam daran siya magkatto magwasiyat para Rasul sallallahu alaihi wasallam hapalihalan sin amuin kapatut sin pangdaig. Kala sallallahu alaihi wasallam mazala yusini Jibrilu bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisu. Sabda sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam daran inamuin Jibril alaihi salam magkatukan niya wasiyatan siya hapalihalan sinamuin pangdaig hatta dhanantu annahu sayuwarrisu. Sambil in Rasul sallallahu alaihi wasallam nakahuna-huna siya amuin makawaris in pangdaig ta
bang kita amuin mapatay sa upamayaon, makawaris din kato si mga long ta pangalta tabihan. Amuy atuin, amuin kalaguan sinamuin hak simpang daig. In Jibril alaihi salam, daranin Rasul sallallahu alaihi wasallam katuun baitaan wasiyatan hatungod sinamuin kapatut sinamuin bang amuin pangdaig muyaon ang kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya na sinagi nakahuna-huna siya sambilong na maray ini bang hati niya makakawaris in mga pangdaig nilang tabihan. Amoy atuin amuin laong ta hak kalaguan kapatut sinamuin pangdaig. Damikian mari kita niyo paamuin bait alayhi sabsin Sheikh qala rahimahullah wal adab ma'al kibar was sigar. Iba namuin aun day sab adab hindu kato pinapangadatan apalihalan si mga sila parsugpatan ta iban si mga sila taumaas iban si mga sila amuin nakabata daing kato atawa kansiw na kullun bihasabi tinia dipindi nato amuin long tabihan ha pangumulan sing kita bang aun nakalaas daing kato aun nakabata daing kato aun yatto day sablong tabihan adab hindu kato tanyo sinamuin agamatan yu Islam. Damikian in Rasul sallallahu alaihi wasallam nasabut day sabha hadis niya laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya hatungod sinamuin palihalan sin mag-addat kita ha mga nakamaas nakalaggo daing kato damikian maulong kita raisab mag-addat kita sa amuin nakabata daing kato. Sabda sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabot yung kita niyo kay doon laysa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Bukon lang na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing ha mga amuin atulan pamandu sing kami in amuin di mag-addat ha mga nakataumaas daing kaniyo wayarham saghirana atawa ring kato iban maulong hanakabata daing kaniyo. Amoy at tinamuin hindu kato taniyo sin agamatan yu Islam in taumaas dahon ta sila maglingkod-lingkod mag-alop hati niya kapag kataumaas nila ha magbisara kaw biadiin kaw amuin long taduma uno hinang bihan iban si mga kamaasan at niya hibutang mo sila hakatutupan in sila taumaas bihat ito namuin pang hindu kato tanyo sin agama Islam in taumaas at niya subay siya pag-addatan hibutang siya kapag kataumaasin siya bukun naman long tayo namuin siya but di taumaas bat in siya nakura hahinang atawa nakura hakauman atawa ang posisyon niya sa in siya but di maksud amuin nakakulang daing hapangumulan sin tiap-tiap daing kato pakaniya uno-uno na lang tabihan yung pangumulan niya bang nakalaas daing kaniya subay niya at niya hibutang hakatutupan pag-addatan in mga sila amuin taumaas. Akan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam atungod sin mga kamaasan nagsabda siya inna min ijlalillah ikrama dhis shaybatil muslim. At niya bunal tuod daing ha mga amuin bang kita mabaya laggoon kita tumaasin darajat ta pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin suway kaw mag-addat ha mga taumaas daing ha mga taymang hudmo muslim. Tiniyabang kaw nag-addat ha mga taumaas inyan daing ha mga kalagguan darajat hirihil kay musin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nag-addat kaw long tabihan nag-ikram kaw amuin nagpatup kaw ha mga sila maumaasin kita amuin halong tabihan muslim
pagkahising kita. Damikian mga palanggungan na mga pag-arama, was-saghir, amuin mga sila nakabata daing kato, ang mga sibi-sibi, yu'amilu birrahma, in amuin laong tabihan, in palsug patanta, hinangunta kanila, amuin subay sila kaulungan, kalasahan bihan, amuin atuin laong ta, in amuin kakahinang ta kanila, kan na Muslim katan, bang aun da pagka-Muslim, halawm sin pangatayan niya, iban nag-aarama sa sinarama Islam, in siya Muslim, in katan yan, maaddat ha mga kamau-maasan nila bihan. Damikyan, maulong ha mga bata-bata, nakabata, daing kanila. Hangkan na aun habuk waktu, in Aqra' ibn Habis, kana jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aun habuk sahabat, habuk waktu, kana jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doon siya sa Abu, hadarat si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqabbala alaihi salatu wassalam al-Hasan ibn Ali. Inhamuk sahabat ini, kita niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin si Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam in apu niya, anak ki Ali, faqala al-Aqra' inna li asharatan minal walad ma qabbaltu minhum ahada. Laong na sinambuk sahabat ini, inakulong na aun dayang mga anak ko hangpo sa waya ko nakasyum hambuk dayang kanila. Panadara ilayhin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala man la yarham la yurham. Nakaatod kaniya Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biya na ajaib simbihat yung kahalan hatini hangpo dayang anak niya, way siya nakasyum dayang hangpo yat tumisanda kuman hambu. Nakapamungin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man la yarham la yurham. Intao amuin wayruun laong tabihan ulong lasa halom sin pangatayan niya di desam siya kaulungan. Kamata dinu tudan, bangunin hinangun tabihan amuin sambat sin kato subaiban kisas di marama patay. Akan nang kita subay kita maulong laong tabihan ha nakabata daing kato. Amuin ini dia akan sin aga masing kita mga bata-bata atau nakabatabihan, maulong kita kanila, biyahan laong ta, amuin, hipakita ta kanila, bang kita naka umul, inamuin, malasa kita, maulong kita, hamanga sila bata-bata. Nasabot palong tabihan, apalihalan sinyato, aun dahil mga Arabi, nakakatu, panabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nakapamung siya, imiyan siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam, tukabbilo na sibyan, unulong nabiha, magsiyum kamu, pagsiyum yung mga, amuin mga bata-bata dahil kaniyo, pamano kabbiluhum. In kami laong nabihan, di kami magsiyum mga bata, pasaran na dyan mga kabataan long tabihan, magpanayam, ununo nabihan, mga kabayan nila hinangon. In kami laong nari, kay magsiyum mga kabataan, pakalan nabiyo, sallallahu alaihi wasallam, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Laong nasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakapamung injunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuin wayroon laong nakapatut ko, wayroon gaus ko, bang hiig hamang abiya kaniyo, inamuin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin ulong pa mga kabataan. At di makarihilin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bangkaw maigi namuin ulong mo, inlasa mo pa mga kabataan, wayro niya tulong tabihan ha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung bihatu. Sa nakapamungin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin amuin bihatu, at niya makaajay bintao, di maulong ha mga sila amuin kabataan. Kabataan, bukum mo biya amuin, saukat na biya bata-bata, di mo misa na mo yung pagagdatan hati niya bangkaw tao maas at malaggo na bihan biya sinamuin dugay ang aram biya di ko magaddat ha sibi-sibi den kay mo inya tuhiduan kita sinara mata amuin bang biya din in pagaddat ta long tabihan ha mga sila nakakulang den kato iban sinamuin nakabata den kato inyan bukon yan long ta amuin ununo sa hindu kato tanyo sin ara mata niyo
agama Islam inyan halawm sara sin Allahu subhanahu wa ta'ala labay dayang haamuin junjungan natu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian nasabut sin Syekh wa tahni'a bil maulud bid du'a liwalidayhi. Demikian amuin bangaun hipag-anak atinya ing kitabihan makug kita magcongratulate kita ha amuin long tabihan ha maas niya bihan pangayuan ta siya dua amuin inhunaw na tapapatayaon amuin pangman siya dumayaw ra hasusungon mahinang siya long tabihan amuin tao marayaw mahinang siya suntuan ha kauman muna hapag ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Daing ha mga long tabihan sarayaw-rayaw amuin hindu long tabihan dua bangaon bata-bata amuin hipag-anak daing di nasabut ja'alallahu mubarakan alaik wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini long tabihan nasabut na kaunin namun long ta palihalan sinamuin dua ini amuin maghunaw na kaulong tabihan sana mahinang bihay ni da saring ha mga sarayaw-rayaw amuin hirua amu pabata iban sinamuin taganak kaniya ja'alahu Allahu mubarakan alaik wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atinya kulang labi maksud bangman imbatayan atinya papagbarakatun imbatayan laung ta lapay na namuin dua maas niya iban ha ummat ini umat sin nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam inta ubang saupa mapapagbarakatunin kabuhi niya atinya rin halawm karayawan na siya insyaallah inamuin mahinang niya hinang sadya pamarayaw muna patuhan niya Rabbul Alamin parwa maas niya paamuin aso kampung niya bihan pakauman niya pahula niya bukun siya makarihil problema bihayaon pila yung kabataan long tabihan lumaggo na sadya amuin wayroong barakat si paislaw na sinamuin kita piya kalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala paglaggo mahinang bulaog paglaggo mahinang hikaproblema hamaas paglaggo hikaproblema hakauman paglaggo hikaproblema haula hakanen kita bangaong bata-bata insyaallah subhanahu wa ta'ala mga pag-anak bihan pangayuan ta duaa tinya patuhan ta Rabbul Alamin amuin papagbarakaton in bata-bata yaon harwa maas niya iban sinamuin papagbarakaton siya mahinang siya tao marayaw amuin ha ummat sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buko namuin laung tabihan mahinang piyakalaw sin Allah ta'ala tao mangi akan na dia akan inamuin magtarbiyah mga kabataan supaya mahinang siya tao marayaw nabang sa upama laung taamuin iban sinamuin dua atabihan tapaul amuin hunaw na tapamarayaw imbatayan mahinang tao marayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala bangman makbulun sintuhan ta Rabbul Alamin inamuin dua atay atu pabata mahinang siya amuin tao marayaw ina tudeng mga adab laung tabihan bang kita mamisita atawa aun hipag-anak bago amuin atu indeng mga sarayaw-rayaw dua patuhan ta Rabbul Alamin sabab aun ha zaman na kauna laung ta nasabot amuin aun piag-anak nen bata-bata yaon insa bu amuin kiasabuhan doon naghunaw na sila mahinang laung nabihay ni mahinang tao maisog atawa tao marayaw atawa bihan nareng nga mga Hindu amuin laung tabihan dua amunay nasabot sin kita nyuray kayo doon ja'alahu Allahu mubarakan alaik wa ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amuin bang mapapagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in laung tabihan maas niya muna iban sinamuin bata iban sa ummat sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam huling zaman ini
murah-murahan amuin mahinang siya biya na sin sambat tao marayaw tao salih inamuin bata-bata sabab daing ha mga amuin bang tumao din tao bukon salih inyan daing ha mga hika binsana harwa maashadlaw akhirat angkan na bang kita mabaya aun sa ato nasabot hadis sinjunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas apabila lang namatay tumaykod na rin iha dunya anak kapu Adam mabugto na yung katanhinang niya amurentu para kala hindi mabugto iniya sadaqatin jariyah ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu nasabot dito ay namun sadaka jariya, iban sin ilmu, amun nagmumpaat, iban sin namun anak saleh. Akan na, abang sa upamabihan, aw bata-batay pag-anak, insyaAllah mahinang tao saleh, amo yan inamuin, daakan kato sin agamatan yung Islam, sin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in bata-bata, mahinang siya amuin tao saleh, amuin tao marayaw, apa yung tao saleh, tiniya makarayaw di ka problema ha maas di ka problema ha kampung di ka problema ha kauman hakatan tiniya tao marayaw misan kita wala doon nalalapay ra kita sinamuin karayawan nila kanna in hipapauna kato taniyusin agamatan Islam hatungod sin mga amuin hipagbata bangman sila mahinangda amuin tao salih nagaamal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala himihinang sin dia akan limalayo imaanib singkatan liangan sintuhan na to Rabbul Alamin damikyan dahil di bayta sin Sheikh wa tabrik bizawaj amuin damikyan hatungod simbang mga aw magtiaon long tabihan amuin magcongratulate dahil sab kita kanila makug kita ha mga hinang bihayat to jimatu sambil dahil di nasabot dahil sab amuin long tabihan hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil mga aun dua hindu ka to amuin daran tabag kadungugan barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair amuin dua hanta bangman papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala atinya in antara nila karwa wa jama'a bainakuma fi khair damikian impaghamuk-hamuk nila yaon hati niya mahinang sadya hikarayaw in paghula-hula pag-akad-akad nila karwa in dua sila long tabihan amuin magtiyaon barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair amuin bangman papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in pag-akad-akad nila simu da long tabihan hakarayawan iban sin hakasigpitan insyaallah subhanahu wa ta'ala mahinang yato mubarak kanila iban in amuin paghula-hula nila in paghambuok nila mura-murahan halawm sadya kasadyahitraan iban karayawan ini ni mga maas tay mangud na mga pag-agama bangkitan ni umari paamuin agamatan yung Islam dungdungan nato pangadjiun nato hatihun nato agama nato hakatan kahalan bihani hinduan kita niyo sin kabtangan marayaw sin himumungan marayaw huna-huna pamarayaw amuin palayuun daing kato taniyo inamuin hasad pagyanon amuin long ta sumudi namuin inggit pagtaas tiasi bihay ni long tabihan panga bihay ni hinduan kita sin sarayaw-rayaw unin hinangunta amuin long tabihan palsog patantayban sin pagkahita paruahon kita sin dua amuin dahil mga dua akabtangan sarayaw-rayaw insyaallah subhanahu wa ta'ala damikian mga palangungan ng mga agama Islam bayta sin Sheikh wa ta'ziya fil musab amuin bangaun tao datungan mga musibah tiniya aun mga tao datungan musibah biasin mga atiniya kawapatan tay mangud anak kataway susu na kampung masuk din kanila atiniya
amat to kita mamisita amuin laong tabihan bukong kita mangdihil problema sa mamulan sangi kita kanila in kataan uno-uno dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala siya nagdihil siya ray sabing kumawa iban in kataan uno-uno hatin yan halawang pakadaran sin Tuhan na to Rabbul Alamin subayin kita magsabar hatin niya in pagsabarta makakakita ibadat karayawan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala nasabot sayanin dahil nga mga amuin ibadat at inahinang marayaw di matungkad in karayawan pahala niya amuray makaingat in Allah subhanahu wa ta'ala muna yung pagsabar matukan niya muna biya na simpuasa at inayin puasa in makaingat sintutong basan ang mga sila nagpupuasa amuray Tuhan Rabbul Alamin in kasabar in pagsabar wayron de sa makaingat sin amuin bang biya din lagu sing karayawan niya amurain Allah subhanahu wa ta'ala hakan na nasabut ayat halom sing Quran innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab bunal tuud in amuin karayawan pahala sin mga sila amuin magsasabar ajrahum bighairi hisab in karayawan nila wayron makasaypua wayron makatungkad makaingat buat malaingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala amu yato mga palanggungan namo mga pag-agama damikyan nasabot dahil sab sin Sheikh laong tabihan atungod sin adab dahil sab puasin biya laong ta nasabot sin kita nyo kayo doon amuin bangaon mga taymanghud nato kakilahan nato pangdaig kampong hisyusyu nabihan kabagayan kataw taymanghuran datungan sila biya musiba subaying matto kita kanila mamisita umupo-upo mamulansang in mamung kita sinhinmumungan amuin hika kusog hika gawgot sinamuin pangatayan nila sabab iniyan misanin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin dia tungan da musiba hawak to sing kabuhi niya in kita manu siya pihat to siya kataan hakan na in kataan uno kiari hilkatu kiari jiki katu sin Allah subhanahu wa ta'ala inya to magbalik da kaniya hakan na dahil mga sarayaw-rayaw hipamung sing kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirna fi musibati wa akhluf li khairan minha insyaallah subhanahu wa ta'ala gandahan kita sin Tuhan na to Rabbul Alamin sinamuin sarayaw-rayaw long tabihan amuin puas daing sin pagsabar sin kita gamik yan nasabot sin Sheikh rahimahullah wa ghairi dhalik min al-adab al-islamiyya fil lubsi wal khul'i wal inti'al gamik yan in mga adab nagkasabot sin kita niyo bukun naman long ta amu sadyan nasabot sin Sheikh sa inyat to laong ta haamuin siyabot niya biya daran sing kita niyo magkahinang daran sing kita niyo biya magkarug tulin na muin parakala biya sing mga nagkasabot na to inyat tulong tabihan nasabot sadya labay rin nga amun sampul bukun na long tabihan timubtub na sadya rin ito inamuin laku tabiat adat piil pala ngay sing kita amuin hindu katu taniyusin kamatan niyo Islam sa inyan asal dayan din pang Hindu halom sin Quran iban sin sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam inyan bangaon kya Hindu kato tayo rin doon akaron sin kita niyo aplayon bangaon piatagahan kato tayo subay nato day sab halian damikyan nasabot sin Sheikh hatungod sin adab haamuin pagtamong amuin long tabian bang kita maghubo sin panamong iban sin mga long ta misan amuin sumuot kita long tabihan sin amuin chinilasta taon pasing kita bang kita sumuot sin panamong aun day sablong tabihan amuin atulan pasal in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun day nga mga dua niya bang siya amuin sumuot panamong labi-labi na amuin tamungon bago iban bang kita maghubo sin tamungon tabihan aun day sabiat tulong tabihan adab bukun sumuot na sadya long tabihan maghubo na sadya sinamuin tamungon mani utiyo amuin biya diungog na mo story long tabihan hatungod sinamuin
bang biadiin in nagbaktul sin kitab ini magpalihala maglaggo sin sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikasuy-suy na mo kaniyo inidiungog na mo rin mga atin niya murid niya bang biadiin siya maglaggo sin sunnat sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab mataw den kato magyanin yan sunnat da ba? Dong tabihan sunnat da wala niya kaya ingatan hisiyo in tao amuin iupihan niya piangawaan niya sunnat piil palangay laku tabiat amo na in sarayaw-rayaw manusia piapanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala sambili na mo in singud niya in upi niya in amuin paningud niya hakakahinang amuin siyunat kaniya sin amuin sara sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam suway niya lagguon hati ko baha in Allah subhanahu wa ta'ala in tungbas kay mo dipindi ha amo in panglaggo mo sin agama niya sin diakan niya ibang pag-anib mo sin liangan niya in nagbaktul sin kitab ini kasuy-suy ko kanyo maniu tiyo apalihala mangbiadi in laggo kaniya sin pag-anong sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siya aun habuk waktu amuin gimo asireng ha masjid nen siya kini mataw biya magkat to mga subihan pagguan niya rin ha masjid pagguan niya bihan ingkiaruhal matukan niya amuin chinilas niya sandal niya dapit palawa sambilin siya nagtitindog da malukay wala niya siyot inamuin long tabihan sandal atawa chinilas niya rapit palawa piakaran niya malukay suway di matong inamuin kiyabakan chinilas niya dapit patu apa niya siyot at niya simut siya to basalin Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun ang mga long tabihan pagsudlay pagsuot chinilas sa mga kamawmuhan sinamuin hinang niya bihan in Rasul sallallahu alaihi wasallam masub siya haamuin tampal patulong tabihan tuuy namuin paunahon niya kita niyo hati niya bangyat tuwi mga bukong bihat yung panglaggo ni hasunat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam chinilas da long tabihan unin biya para kala sinamuin hat ko sumut taon pa sa kita ni manusia in tao amoy nakahati sin sara damikyan nakahati sa amoy ni hinang inilong tabihan palihalan sin sunnat para kala pagsuot chinilas tiakaran bukon pila waktu giikan niya sa jabihan ni namuin chinilas kaya katukan niya dapit palawa subay tuod kiyabakan inamuin dapit patu pagbak at kiyabakan man niya to siot niya dapit patu apa niya siot sinamuin laway na to at niya imtisalan sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam amo to in pangupi niya panglaggo niya hasunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam in junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aw nasabot di bang siya niya aw mga tamungon bago isuot sinamuin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumu'a siya Allahumma lakal hamdu anta kasautan ni nganan niya bang unin biya long tabihan amuin mga tamungon siut niya chinilas tamungon biya long tabihan sawal as'aluka min khairihi wa khairi ma as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala at tinin Rasul sallallahu alaihi wasallam dumu'a mga pa Allah subhanahu wa ta'ala manin pagsuot niya yaon at niya sintamungon yaon hikarayaw kaniya iban ibiya na sinagi intamungon hinang pamarayaw insyaallah at niya sumuot kita hikarayaw kato sabab biyayaon bang kita ri amuin juma ka mga biyato pila sa dyan tamungon hisuot sin tao ikapag takaburo niya ikapag pakita-kita niya hikangi ka niya amuin atawakan in tamungon yaon hinang hika pagmaasiyat siot niya ramasi wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala at tiniyain tamungon kataan buko namuin hikapag ibadat mo patuhan at tawhay karayaw kay mo akan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpatilibon siya rin mga amuin tamungon hikangi iban sinamuin mangi asalin maksud amuin hinang in tamungon niyaon tila jalong tabihanin tamungon bihayaon amuin imaksud niya hinang asal bukon siya hikarayaw kato at inihesuot ta muna biasin mga amuin hinang asal yaon
amuin ni laong tabihan, ikapag maasiat mo asal-asal bihat tu hinangin tamungon, kakitanin aurat mo bihan bukun marayaw isu, bihat tu, damikyan, ikapag maasiat mo namuin tamungon yun, ikapag riya, pakita-kita ikapag bantog, bukun ikapag ibadat, bukunin tao amuin laong tabihan, simuot sinamuin tamungon niyaon kal na supaya katabunan ng aurat niya, supaya siya kaingatan sin pagkahinamano siya at niya in siya bihasa hon tabihayni at niya mga pagtamong sadya bangkitan niyo kung amuin majara biasin amuin dua asing junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at niya bukunin kataan tamungon hikarayaw kay mo akan kita subay kita majara bukunin kataan tamungon hikapagtaat mo hikapag ibadat mo tamungon hikapag maasiat mo labi-labi na hajaman bihayaon at niya intao sumungod sinta mo tamungon bihayni intatak bihayni at niya din yan dipindi hapangatayan si manusia sa kita at niya sumuot kita maksud ta amuin ikapag ibadat ta pa Allahu subhanahu wa ta'ala iba magpatilibon kita rin mga tamungon amuin ikapag maksiat ta patuhan ta Rabbul Alamin at niya damik yan biya na sinagi mga pagsuot sin tamungon laong tabihan taumpa tiniya aw niya to mga adab hindu kato insya Allah subhanahu wa ta'ala mahunit tanabya masakop masabot hambuok sa biya na simisanda kuman laong tabiha mga magsuot kaw taumpa chinilas dapit patuo bang kahubuon mo dapit tiniya lawa mo bihan bukun sana mo sumuot na sadya kaw panganalta wayron na biya ikato mo na sadya samang ko mabaya makalag ko karayawan pahala iban panglagoy mo sinamuin suntuan mo sa rayaw-rayaw manusia amunin junjungan mo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam misani magsuot atin yung mga bihay ni subay dapit pa to magsudlay kaw simbuhok mo long tabihan mamayigo kaw atawa uno namun hibal mo matug kaw aun hindo kato taniyo adab bihana supaya kita niyo halawon palihala sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Damikyan nasabot lang ang mga sunnat bihalong ta mang kita magsuot amuin tamungon bihan dapit ta patuo at niya damikyan hapalihalan sin tamungon subay kita maanib dahil mga amuin tamungon hikapag maasiat ta patuhan ta Rabbul Alamin amuin tamungon alawang tabihan hikapag bantog hikapag abbo piyakalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin mga pagyanon lawang ta isbal khuyala kapalihalan sin amuin usog tamungon hikapag takabur mo patuhan mo Rabbul Alamin damikyan aun hadis atinya nasabot sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil di kita kulu wa tasaddaqu wal basu fi ghairi israfin wala makhila di kita hapalihalan tungod sin pagkaon sarak kahon kita patamungon kita sa haway roon amuin pag-usiba iban sinamuin di mangdahi kato paamuin hikapag takabur hikapag abusin kita sabab bihayaon alawang tabihan pagkaon sin tao at niya kumaon amuin bahasa unta nakabidda siya rin kaibanan magsarak ka at niya pakita kita asal-asal insarak ka ibadat patuhan Rabbul Alamin mahinang maasiat damikya magtamong asal-asal hikatabon sin aurat niya hikapag ibadat niya patuhan mahinang maasiat asal-asal niya at niya haway roon pag-usiba haway roon amuin di mangdahi paamuin hikapag maasiat ta pa Allahu subhanahu wa ta'ala damikyan hati niya subayin kita mangayo patuhan ta Rabbul Alamin tabang bangmayan kita amuin dihilan niya bihan taupik makaupi kita makapag-adat kita makapag-adab kita sin adab amuin hindu niya kato amuin yan agama niya amuin agama piagridaan niya pag-agamahan sin kita subay ray sabihin ni ilong tabihan amuin mangayo kita dua pa Allahu subhanahu wa ta'ala biya na sinagi misani namuin pagsukur pagdikir pagsabot pagtungtung patuhan subay ra kita magpangayo patuhan dua bat kita katabangan hati niya
mag-ibadat kaniya, dumayo pag-ibadat ta, magtumtum kaniya, magjikir kaniya, mag-ammal kaniya. Subayra ini ni hati niya pagpangayoon, mangayo kita kaniya tabang. Mangsawpama in palihalan dunya, at niya matukaw patao, manglag kau tao pagkahimo, magpatabang kau bangman, makawa mo inamuin laong tabihan, in yaangot-angot mo yaon, na inamuin Allah subhanahu wa ta'ala, in yaangot-angot ta, amuin hikarayaw kato, pag-akhirat sing kita, iban sing pagdunya sing kita, subay kita, pakain muna amuin patuhan Rabbul Alamin. Hakan na yan na suratul Fatiha, nasabot iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. At niya, ya Allah, kay mura kami magtag-ipon, bang kami magkalagihan tabang, pununo pakaradyaan, palihalan, kahalan, mangayo kami tabang, harap da kami maun kay mo. Ang naon nasabot day sa dayang mga dua, dayang junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panganal mo law mo magjikir, magsukur, ibadat patuhambya, di ko mangayo tabang kaya mura di. Akan na aun hamuk sahabat, tiap-tiap hakahinapusan sin sambahayang, di palupa kanyan dua, Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sab inyan bang mo yato di muhut-muhutong pangayoong patuhan, adakala di kita tabangan taupikan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin lang na Allahumma a'inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. At niya, ya Allah, tabangi ako, amuin magtumtum kayo mo. Allahumma inni ala dikrik. Magtumtum pa Tuhan Rabbul Alamin. Wa syukrik. Iban magsukur kayo mo. Wa husni ibadatik. Iban mangayo ako kayo mo tabang. Amuin pag-ibadat ko, paghinang ko, marayaw. At niya dumayaw siya. Sabab niya, pila sa dyan tao mag-ibadat, magkasambahayang, magkakatan. At niya bukon marayong pag-ibadat. Hikatu-katu sadya. Nabang kita rin mangayo patuhan ta Rabbul Alamin tabang. Amuin bangmayan, dumayaw in ammal ibadat ta. Mabiya kita sa mga kaibanan manusia at niya mag-ammal hikatu-katu sadya, amuin di pagparayawon. Tiniya mangayo kita patuhan in amuin tap-tap ta siya katumtuman, iban sinamuin tap-tap kita makapagsukur kaniya, iban amuin dumayaw in katan ammal ibadat ta mangayo kita tabang kaniya. Namisan ni namuin laong tabihan damikyan dahil mga dua amuin muhutun ta pa Allah subhanahu wa ta'ala supaya isab dumayaw in pangaddatang ta in adabta in amuin itikit tabihan suwaya na to dahil sa pagpangayoon patuhan Rabbul Alamin. Bang kita rin mga tabang kaniya amuin dumayaw in addat ta pamaasta patay manghudta pakampung ta patao manusia biakato pilain tao mangi addat papagkahinya manusia nagdarawa bihan marayaw sa longta magaddat sa gimuwain namuin ni sinaddat sinway addat niya papagkahinya manusia pilain tao amon bialong ta bahasain siya nagaaddat sa way runda addat niya akan na misanin pangaddatan marayaw suway sa pagpangayoon pa Allah subhanahu wa ta'ala mangayo kita tabang kaniya mangayo kita taupik kaniya bangman kita amuin long tabihan dumayaw yung pangaddatan ta muna matupatuhan ta Rabbul Alamin sabab way rumpus simbya kato manusia marayaw kita papagkahita manusia sa bang patuhan Rabbul Alamin kita nang sangingi manusia sabab yung kita ri tao di kita magsambahayang way run nasan way run nangimi tao amoy nagpakakaon kaniya, nagpatutog kaniya, nagpapanapas kaniya, siyusulang niya. Wayron nang ngimi tao yatula, criminal manusia. Inamoy nag-ayupot kaniya matumatto, adlaw-adlaw kaniya nagpapalihala kaniya. Amo indiara niya nagtukasan, diara niya nagkalo, india akan sulangon niya. Akan na ayaw magdaway manusia, atin niya misan siya long tabihan bangman siya marayaw in addat laku tabi at papagkahin niya misan siya mangi patuhan imuna mura pagparayawan tasin addat ta amuna in Allah subhanahu wa ta'ala uus pa mga piyapanjari niya ni magaddat marayaw mga palangungan na muha ka Islam subay ray sabihan pagpangayoon patuhan na to Rabbul Alamin bang kita niyo nangayo patuhan tabang bangman kita niyo dumayaw mag-ibadat marayaw
nin pangaddatan damikian bihatu raisab Allahumma hdini li ahsanil akhlaq aw ninireng mga dua along tabihan kaya baita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam Allahumma hdini li ahsanil akhlaq ya Allah atinya pandui aku paamuin mga pangaddatan sarayaw-rayaw la yahdi li ahsaniha illa ant wayruun dalong tabihan amuin maka pandu maka tunyuk matu papangaddatan sarayaw-rayaw amura ikaw ya Allah Allah subhanahu wa ta'ala ratu maka tunyuk maka pandu katu paamuin pangaddatan sarayaw-rayaw wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant hatinya dumo ako pa Allah subhanahu wa ta'ala in magpatilibon kau dahil mga amuin pangaddatan sangi ngiyatu wayroon da makalibon dahil kayo mo mga pangaddatan sangi ngi amurain Tuhan mo Rabbul Alamin damik yaong padua Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa amuin magpatilibon ko rin Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga amuin pangaddatan sangi-ngi iban sin hinang sangi-ngi iban sin hawa nafsu amuin mangdahi kayong pamangi sabab inya tukatan long tabihan bang ngimiin addat mo ngimiin kaulpi ilmu ngimiin amuin hawa nafsu mo mayroon na lumasa kayo misan manusia kangian na kayo mukatan biadinin Allah subhanahu wa ta'ala nadidesab ko manjari imian marayaw na sadya ko patuhan misang magmangi na kahamano siya yan di akan kayo mo sin Allah subhanahu wa ta'ala magmarayaw ko muna sinaddat mo hitunay mo in amanat piag amanat kayo mo sintuhan mo apakaw atin niya hitukbal mo isabiat to papagkahimo manusia bukun day sab siya manjari amoy law mo atin niya magmarayaw na sadya ko patuhan ngiun mo na kataning pagkahimo di at tumanjari misanin long tabiha mo na rin ang mga manusia dahom mo maglundang panong pamarayaw mo na maas mo kampung mo iban sin pangdaig mo long tabihan kabakayan mo dahil ang mga manusia inyan katan dia akan sin agama Islam in magmarayaw kau papagkahimo manusia sa insyabot taray ni palahanan adab amuin long tabihan papagkahita sa muna inamuin pagparayawan ta sin adabta sin laku tabiat piil palangay sin kita amunain Allah subhanahu wa ta'ala angkan na bukun bunnal ibang pasaw in mga silalong tabihan misana kuri magibadat patuhan bangman marayaw ra inamuin laku tabiat ko pangaddatan ko papagkahi kunya to sa lagu-lagu kasaan inamuin kabtangan bihayat to way na ngimi manusia amuin marayaw siya papagkahin niya manusia sa patuhan lawang tabihan amuin diara niya nagsagga kan namisan ni namun magkita kaw sin tao marawin addat niya ay kaw magatod sin amuin tao yan marawin addat niya pabakay niya pa akwa bay niya sa aturain tao yan bang bunalin dayaw niya kita bang siya malasa magmaas bang siya malasa magtaymanghud malasa hamon halawang bay niya inamuin tao basa unta malasa hakwa marayaw magbakay marayaw magununo sain maas diara nagkalo diara nagsagga intay manguding katan inyan piyakalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala sa lagu-lagu sipat si mga amuin munapik marayaw kaw hakwa sa bukun kaw marayaw halawb na inyan piyakalaw sin Tuhan bangman kita niyo atin niya lano aning pangatayan nato dahil nga mga sipat sinamuin pagkabunapik sabab ang mga manusia marayaw hako asimbay sa banghalawang simbay wayron nang imi mga to piya kalayo sin Allahu subhanahu wa ta'ala na biya na sin agi mga maas sin kami tayo manguda pag-agama in long tabihan magparayaw sin addat inini subay resab magpangayo kita tabang patuhan tarabul alamin bangman dumayaw in addat ta pagpangayon ta sa muton ta dua tabangan niya kita dumayaw namin addat sin kita muna patuhan tarabul alamin iban sin panga amoy pagkahita long tabihan manusia ininibo ko ninibya
laong tabihan kakausan simbaran-baran sing kita sa pangayon tapatuhan bang kita taupikan habi-hatoy namuin dagbus niya insyaallah subhanahu wa ta'ala na in sumunod pangadjian ang pangadjian namun ni laong tabihan ni kangko tagpito palihalan sin at-tahdhir minasyirk wa anwa'il ma'asi amuin pagpaanib kato laong tabihan dahil mga pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala iban amuin pagpaanib kato dahil mga tibayuan sinamuin hinang maksiat amuin atuin laong tabihan pangadjian hikang ko tagpito pagpuas sinamuin adab nasabot sing kita niyo imahuli insyaallah subhanahu wa ta'ala bangkitan nyo dihilan pa waktu umul sintuhan na Rabbul Alamin habi asinamuin waktu bihawon ini pagbalikan na dakuman patubtubon na mo na sa jaray nito magmaap kamo bang sa upama aon kabtangan na mo nasa wala ima mo inyato kamo sadya baha bang aon yato beatin na imamo in kabtangan inyato baha taupik sin Allah subhanahu wa ta'ala iban amu yatuin akaron sing kita niyo murah-murahan patubtubon na mo na sa jarito magsarang sukul kami kanyukatan amu inway nagbatilaol yari bihaon timatainghog iban di murungog lapay na inamuin kataan tiap-tiap binaybayan murah-murahan atinya papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga waktu sin kita niyo biasin waktu ini dihilan pa kita niyo kusugiban sin kasay imahuli niya hitukbal na mo in balik in sa salam-salaman halapal salam kasila sa kanyukatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من